تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، دا رسولان لے گلیشی غروالے ورکڑے منگا بعض دی تب بعض وانے، منہم من کلم اللہ، بعض دیناری چ اللہ وسرا خبر کڑی بے واسطے، ورفع بعضهم درجات، اپور تکڑے بعض دی یمن یو دینا پوچھت درجو، واتینا عیسی ابن مریم البینات، اور کرو منگا عیسی عزوی د مریم تاخکار حکمنا، وایدناہ بروح القدس، کلکڑو منگا دے پروح پاک سرام، ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدهم، او کہ اللہ تعالی غوختے ان جنگو نمان وکڑا کسانو شرسو دے پیغمبرانو نو، من بعد ما جاءتهم البینات، پس آئین شراغلو دیتا اخکار حکمنا و دلیلنا، ولیکن اختلفو، لیکن ای مختلف شو قرآن کے، فمنهم من آمن، نبائد دینا سوک دی شیمان روڑو، ومنهم من کفر، وبائد دینا سوک دی شی کفر حکم، ولو شاء اللہ مقتتلوا، کہ اللہ اختین جنگ بنے کڑے دی رسو خلقهم، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کی سچواڑی، یا ایوہ الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کوئے داغنا شمن تاسل درکڑی، من قبل ان یاتی یوم، مخید دینا شراب شیدہ سروز، لا بیعن فیہ ولا خلت ولا شفاع، نبی خرسول پائے کی، اور نبی دوستانہ فیدہ مند، اور نبی سفارش، والکافرون هم الظالمون، و کافران خاص دی ظالمان دی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ شرے نشتے اس حقدار دا بندگے سوا داغنا، الحی و ہمیش جوندے دے، القیوم انتظام کو ان کے طول عالم دے، لا تاخذو سنت ولا نوم، ننسی اغلرا پر کالیو نخوب، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، خاص داغ اختیار کیا سیزنا چی اسمانون کیا شریز مکہ کے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سوک دے آج سفارش اکڑے شیدہ پا مخکے مگر پا اجازت دا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، عالم نے اللہ پائے حالاتو جدی مخد دی و سچی دین رسولیم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، انشیرہ گیرول دی حصہ دا علم دا اللہ نام مگر قدر چ اللہ تعالی غاڑی، وسع کرسیو السماوات والارض، رسید لدا دا کرسی ٹول اسمان نظم کے تا، فراخ دا کرسی اسمان نظم کے تا، ولا یعود حفظهما، نستڑکی غلرا ساتنا ددی، وهو العلی العظیم، واللہ تعالی اوشد اولوی شان والدے، لا اکراہ فی الدین، نشتر زور پچاوانے پا عقیدہ کے، قد تبین الرشد من الغی، کو یقیناً خخکارا شعر ہدایت دسر کشینا، فمن یکفر بالطاغوت، نچاچ انکارو کو دبندگئے غیر اللہ نا، ویومن باللہ، و یقین ساتھ پا اللہ، فقد استمسک بالعروة الوثقى، یقینا راٹنگ کرد کڑای مضبوطا، لن انفصام لها، نشتر ماتے پریکی دل داغے، واللہ سمیع علیم، اللہ رسوری پارس پوئے دے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی دوست مددگار دی ایمان والو، یخرجون من الظلمات الى النور، وباسدی لرادت یرون رناتا، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، آکسان چی کفر کردے مرگری ددی طاغوتیان دی، یخرجون من النور الى الظلمات،
وباس یغیر را درانان تیروتا اولئک اصحاب النار دا کسان دی اور والا هم فیها خالدون ایبا بدے اور کے ہمیشہ ویم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ آئین گورے حال دا چاہتا چی جگڑے کولا ابراہیم علیہ السلام سراپ بعد رب داغ کے ان اتاہ اللہ الملک ددی وجنا چی ورکڑی واغتا اللہ تعالی سبات شائی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت کلچ ویل ابراہیم علیہ السلام رب زمان غزات جوندی کول امڑ کول کئی قال انا احیی و امیت ویل دغی سڑی زم جوندی کول امڑ کول کولشم قال ابراہیم ویل ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق یقیناً اللہ تعالی راولی انور دا مشرق دا طرفنا فاتی بها من المغرب نتیرا ولا دا مغرب دا طرفنا فبہت اللذی کفر نچپ پاتشاہ سوک چی کفر اکڑو واللہ لا یهد القوم الظالمین واللہ تعالی حجت نخی دلیل نخی دا سی قوم ظالمانو تا او کالذی مر علی قریہ یعنی قتلی دا پشان دا غشا چور تیرش یو کلی باندے وہی خاویت علی عروشا او کلے پریوتو بخبل چتنو باندے قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها اوی پس طریقہ بانجون دیکھی اللہ دا پس مرگ دائینا فاماتهم الله مئة عام نمڑ کا اللہ دلراؤ مڑے اسات سل کالام ثم بعثا بے دوبارہ جوندے کو قال کم لبس اللہ تے تپوس کو سمر وقت ساروے تو قال لبس یوما او بعد یوم اگوی زی سارشوی اور اسپورا بلکہ بازی ٹکڑا دروازم قال بل لبست مئة عام اللہ تو فرمائل بلکہ تخوی ساروے دل تسل کالام فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنى نو گورا دخوراک سیستا و دسکار سیسترین ندی بدل شیعا وانظر الى حمارک و گورا اخبل خرطام ولنجعلک آیتا للناس او دادی دا پارا چکرزو منگتان خاد پار دخل کو وانظر الى العظام كيف ننشزها او گورا ڈکو در خرطا سرنگی خضو منگائے لرا ثم نکسوها لحما بیاغندو منگائے تغخام فلما تبین اللہ ارکلا شدد خخکار شوام قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر دوئے زپوئیگم یقین اللہ پارسی بانے قدرت درون کرے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى او کلچو ایل ابراہیم علیہ السلام اے رب زمان ما توخائے سنگ بجوندی کے تموڑ لرام قالا ولم تؤمن اللہ تے تپس کو آیا ولی تنمنی قالا بلا ولیکن لیطمئن قلبی اگوی ہاں زخمنم لیکن قارم دید پارا شکلک شیز زمان قال فخذ اربعة من الطير اللہ فرمائل انی سایہ و سلور دا مرغانونا فسرهن الیک نو ٹکڑی ٹکڑی کدی زان سرائیو ساتا ثم جعل لا کل جبل منهن جزا بیا کیگدا پہر نزدی غرد دینا سے ٹکڑا ثم دہن آیاتین کسایا بیا آواز ور کدیتا نرازی بتاتا منڈی بوہی منڈی وعلم ان اللہ عزیز حکیم یقین ساتا چلا تلا زور ورد حکمت والدے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال مالون دائے کسانو چی خرچ کری اقبل مالون دا اللہ دین دا غلبی دا پارا کمثل حبت نبتت 7 سنابل
پشاند حال دے او دانے دے شرازرغن کی وگی فی کل سنبلت مئت حبہ پار وگی کی سلدانی واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ زیادی کی چال رشواری واللہ واسع علیم اللہ تعالی فراخ فضل والد عالم دے بادشاہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ آکسان چی خرچ کی مالونا دا اللہ دا دین دا پارا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى بیان کی رسو پائے پسے چی خرچ کری سزبادنا نہ تکلیف ورکول لهم اجرهم عند ربهم دی دا پارا ثواب دا دی دا نفقات دے پنی دا رب دا دی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبیس یرا پدی نبدی غم جن کی قول معروف ومغفرہ وینانی کا و بخنک ول خیر من صدقتی یتبعها آذا غرد دائے صدقینا چکی اور پسی تکلیف ورگول واللہ غنی حلیم اللہ تعالی بے حاجتا صبرناکم دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والذی مباطل وائے ثواب دخبلو صدقو پزبادن کولو پتنگولو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس کش پشان دا باطل ولو دائے سڑی چی خرچ کی اخبل مال دا پار دا خودن دا خلقو ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر ایقین کی پا اللہ پر رستنے فمثلو کمثل صفوان نو مثال دد دا خرچ دد صدقیم پشان دا حال دے و ہموارے گٹی دے علیہ تراب چپائے بانی خورویم فاصابہ وابل ورسی آیت شبید باران فترکہ صلدان پریدی آئے لرخویان لا يقدرون على شيء مما كسبوا واسبنوا مدا خلق پہ ثواب بانے دائیں ملنا شریک کڑی واللہ لا يهدي القوم الكافرین اللہ ہدایت نور کی اور ثواب نور کی قوم کافران تا ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله اور مثال دا شان چی خرچ کی اخبل مالونا دا پار دا لٹولو دا رضا اللہ و تثبیتا من انفسهم و دا پار دا کلکوالی دا نفس اخبلهم کمثل جنت بربع پشانت باغ دے پسربز مکان اصابها وابل فاتت کلها و کلها ضیفین ورسیائیتا شبید باران ورکی اخبل میوی دوچن دوچن فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ نُكَوْنَ رَسْيَائِتَ گَنْباران نُلَّقْ باران وَلَا پُرَئِم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ پَعَمَلُونَ چِتَاسُ كَوَيْلِدُن كَرِيم أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ آیا خوخوی او تنساسو چداغ دا پار باغونی دا کجرو دا انگورو تجری من تحتها الانہار شبیگی لان دائے ولیہم لہو فیہا من کل ثمرات دد پارا پائے کی نور ہر قسم آمدنیم واصابہ الکبر رسدلی دت زوڑ والے ولہو ذریت ضعفا اور دد پارا اولادی ہو کمزوری فاصابہ اعصار فی نار ورسی آیتا و تیز سیلے چپائے کی ورمیم فاحترقت نو سزیدہ باغ کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغسی وضاعت کے اللہ تعالی دخبل آیتون مثالون لعلکم تتفکرون دل پارائش تعصب کی فکر نکار اخلائیں یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ گوائے دکرا حق مالنا چتاسو گٹے پا تجارت وغیرہ
ومما اخرجنا لكم من الارض او دای سیزنا چمغرو باسو تاسو لرا دزمکنا ولا تیمموا الخبيث منه او قسم کوئے در دید حغینا تنفقون چی خرچ کوئے ولستم بیاخذیه الا ان تغمضوا فیم اونے تاسو آغستن کی قبل ان کی دائر دی بخبل حق کے مگر علی شتا استر کی پٹی کہہ دائے پاغستلو کے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ یقین کو اللہ تعالیٰ بے حاجت دے سائل شوی ذات دے الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاثر وعدی کی ایمان یری تاسود فقیرینا ویامرکم بالفحشاء وکم در کی تاستب بخل کولو واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا اللہ تعالیٰ تاثر وعدی کی د بخشش در کولو دخپل طرف ناو د زیادی مال در کولو واللہ واسع علیم اللہ فراغ فضل والد علم لرن کرے یؤتی الحکمت من یشاء ورکی پوخ علم د قرآن چالچ واڑی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور چالچ ورکڑش پوخ علم د قرآن ورک یقینا د کتابنا مگر خالص عقل والا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر آج خرچ کرے تاسو سے خرچ بے تعینا یا آج تاسو منخت کری سمنخت معین فإن اللہ یعلمه یقینا اللہ علم نے پر ہر سم وما للظالمین من انصار نشتر ظالمان در سک مددگار ان تبدو صدقات فنعما ہی کتا سو خکار ورکوئے صدقین خکار ددا خکار ورکول وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اکتا سو پٹے ورکوئے فقیران و محتاجتا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ندکڑیر خیر دستاسو وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور لرکی با اللہ استاسونا استاس گناہونا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ استاسو پاملون مانے خبر لریم لیس علیک ہداہم نشتستا پزیم باندے رسول دے خلق و حق تام ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ حق ترسی چال جواری وما تنفقوا من خیر فلانفسکم ناچ خرچ کو اے تاسو سمال دا دین دے شاد دا پارانو دا استاسو فیدو لردے وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ اور تاسو خرچ نکوئے مگر دا پارا دا لٹولو دا اللہ دا مخ وما تنفقوا من خیر وفیلیکم آج تاسو خرچ کئے حلال مال نہ پورا کی دے پورا بدر کی دے اشتاء صدایا جرم وانتم لا تظلمون بتاسو بائے ظلم نشکے دے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ خرچ ورکوئے نفقات ورکوئے محتاج و خلقتا آغاچ بنکڑی شید اللہ دین دا پارا لا يستطيعون ضربا في الارض وسن لرید سفر کولو بزمکا کے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعافف گمان کی پری بنے نا خبر سڑے مالدار دا وجد زان بشکولو دا حرامنا تعرفهم بسیماهم خطی پی جنی پخاص نخدائی لا يسألون الناس الحافا سوالونا نکی دخل کنا بے حاجتا بے ضرورتا وما تنفقوا من خیر آج خرچ کرے تاسو سحلال مال فإن اللہ به علیم یقیناً اللہ تعالیٰ پائے بانے علم لرن کرے